Amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hey. Namuntlha of course da hi khanela hi bele na the president na mhaka ya Giyani Refill Up Stadium. Yeah, so Benon the president kahle is being accused ku loku phakela ka mathikithi for free. Man kuma yana. Yeah, so I nghene le ka Facebook account ya Benon the president ku nga siku ra 27 August namuntlha a hi nghene na mu komba swin'wana. So recently ku posta that video as you can see la a nyikiwa mathikithi hi van'wana vanhu, and then even on previous videos a kha ku endleka sweswo. So loko hi fike hi nghena la ka ti-comments la na mu komba swin'wana in terms of context, hi fike hi kuma context ya hina kahle. Yeah, loko vona vanhu vo fana va nhloko ya xikolo kwana va fika va kombisa ku mi sungule ku phakela ngopfu ku phakela mathikithi. Yeah, that name is very, very interesting. Nhloko ya xikolo. I like this type of names. Na Facebook ya name ya mina loko mo yi cheka mi ta kuma ku hey yi tsariwe swin'wana, so mavito lama so ma ni tata lama so ma creative. Na hlani kwala hi fike hi kombisa ku 70% ya mathikithi ya lo phakeriwa. Okay, we see. So le Gezani loko hi ri big fan yikulu ya Mr Post. Loko ra mi se n'wi tiva mi kha mi landzela Master Tsonga Analyst a sa na ha tivi. Yeah, hi fike hi tsala gift of the giver refill up. Okay, yo kombisa ku hi ku ta ku ri ti-gift refill up ya kona. A hi ngetele nyana some few comments and then hi kota ku ta ka conclusion ya mina. Okay, le cap kwalano hi fike hi kombisa ku loko hi hleka mi ta ku haloye a ni se vona na un'we a nga xava thikithi. Sweswo yi vula ku as hi vona vanhu va posta ku ni swi mi kuma ku loko vanhu va xaveterini like mathikithi va posta the same way leswi vanhu loko va ri karhi va xava ti-CD mi kuma ku va kumeka va posta mani kuma yana. So a hi kume yin'wana fast laha ni tirhisa ya matihlo fast ho le lawyer ya mfumo laha hi fike hi kombisa ku diya chinga ngopfu hosi ngopfu event leyo phaka vanhu mathikithi hi December futhi hikuva yi kombisa ku Mr Post ta fika ti-beef hi swona leswi ku kombisa ku a ku ri karhi ku phakeriwa yena mathikithi hi le yin'wana TR tat ya repeat I think ngoyele ni yi vone ku na swi tiku ni yi vone kwini but hi mi fona ku recognize a ni tiku ni ku vone ku kun'wana but I remember ni tshame ni hi hlaya comment ya wena. Ya yi fike yi kombise Machangani swi na nsele a swi xavi mathikithi se ko la ku phakeriwa vanhu. Okay, yeah, a heteleni la it's fine. Ti-comments tele mi nga ya ka that post mi fika mi hlaya. Alright, I think swilo leswi fike hi swi twisisa kahle Benon the president swilo swi tlhe yi kombisa monto ku vanhu vo tsaka ku tirhisa dzonga or njhamani swi twisisa. Guys, Benon the president yi kombisa ku mathikithi lama a ku xavi yona, ku na vanhu lava xavaku i tikhampani to karhi ta vanhu or ti-individuals leti support Benon the president ti fika ku ti xava those tickets. Mani kuma yena loko se ti xavini mathikithi lama ma fika ma nyikiwa Benon the president as you can see there. Yona Benon the president yi fika yi nyika vanhu, yi fika yi phakela vanhu mathikithi lamiya. Of course yi fika yi va nyika mahala mara mo xaviwa. Se swi fana swi fana sweswi to Benon the president yi na ti-CD ta 100, mina ni fika ni teka 50 wa those CD ni fika ni ti xava ti ri 50 and then ni teka ti-50 wa ti-CD letiya mina as Master Tsonga Analyst ni fika ni phakela vanhu. Hi leswi ni fika se sweswo a swi vula ku those things are free hi ku ni hakerile mani kumeka. It's not like Benon the president yo fika yi teka mathikithi lama like from a khampani ya yona na khampani ya xilumana yi fika yi nyiketa vanhu for free. Ku na vanhu lava fika va xava those tickets ku fana na mina swilo no fika ni xava ti-CD ta 50 ta Benon the president, yona mali yi va yi kumini yi va yi gainini. Mina even then ni teka ti-CD leti ni fika ni nyika vanhu for free. Monto ku vanhu ho tsandzeka ku apply logic ka mhaka simple or kanjhani mani tivi because hi ku twisa ka mina ni vona ku mhaka leyi olove ngopfu. Sweswi na hlamula ku why Master Tsonga a za ta endla video xilo xo olova so. Loko ho langutisa lava va tlhela va kombisa la ku mathikithi la ku xava vanhu vo hambanahambana. Na foni mi nga foneli maxaka va na nsati na tshinela chauku va ta swi vona ku lava i ma-bands off ma ta vanhu lava nge va twisisi vanhu va lava ku va kombeta xin'wana na xin'wanyana. Hina Vangilazi Engineering vaseketeri va the president Benny Mayengani hi nyikele hi mathikithi. Yeah, so mo kha mi yingisaka those videos hinkwato ta ni ka va teleki nkoto ku va kha ku xava vanhu vo hambanahambana and even if mo cheka mavito laha ni ta ni kha ni fambisa ti-video leta various videos mi kha mi vona kona leswi vonaka ku himpela a ku kha ku xava mavito ya vanhu vo hambanahambana
a ku xavi banner the president ku xava vanhu ka yona yi va yi gain mali hi leswi nga ku endlekini loko se yi gainini then yi teka mathekisi lama yi fika yi nyika vanhu for free but mo xaviwa hi van'wani vanhu a ma xavangi hi xilumani and a ma xavangi hi yona kasi problem vanhu va hosi mara le Timber land ra fika yi kahle i free interest sponsored by his friend i free interest njhani vanhu vo xava like there is no problem in supporting problem yi le kwihi loko vanhu va fika va xava loko ku ri munhu i fika xava 200 ticket a nyikela a hi problem sweswo hi swin'wana kasi sponsorship swi vula yini it's part of free sponsorship futhi leswiya hikuva vanhu lava va nge benefit nchumu from that so a ni ku swi twiseni ku why fike va yi kha yi tseketeliwa hi sweswo vo sponsora vanhu a hi xo sweswo ku va munhu a fika a xava thikithi a hi problem and vanhu vo tala va endla sweswo mi kuma ku munhu i xave 7 wa mathikithi yena a teka rin'we letin'wana a nyika vanghana va yena it's part of free sponsorship and sweswo hi swi vula ku yinani ku sapotana mhaka leyi swi yi le ku hi vaveni leyi ya mina hopefully xi ta tala stadium me ku tsakela ka mina mhani ta tsakela ku xi tala stadium a ni ta tsakela swona because swi komba ku na swilolo swo tala la guys hi fike hi sapota swin'wana swo fana na ti-event like hi swilo leswi ni swi vonaka ku vanhu va fika va kha va sapota instead of tseketsela mavona a ni voni swi kumeka nga sense sweswo vanhu va like it's part of free sponsorship vanhu vo tindlela leswi a hi problem so sure kuna loko swo tala vanhu va ta ku i free tickets come on guys wa hi mina ti-calculations ta mina mathikithi lama nga nyikeriwa a ma fiki 3000 stadium leswaku va xi ze xi tala laha swona loko se xi tele at least you need let's say above 15,000 wa vanhu hiko swi nga ta ti komba ku tele mani kumeni hikuva vanhu va fika va tata ground la that's the most important part so loko ku ri a wu za ku nyikiwa more than 3000 hi nge vuli ku swilo leswiya wu tate hi mhaka ku phakela mathikithi and as I've been saying mathikithi lamiya ku va ku xave vanhu va fika va nyikela and van'wana a va nghana va yena van'wana ko tikhampani van'wana va tsari ku ti-money laundering la hi le the-free interest swilo ku nyakazi va mi ya nghena mi ta mi nga ze ni rhuketela emudeni ni onhela chanel swo ku nyakatseni hayi hina hi fanele ku rhuketela mara ku na swin'wana ti-case tin'wana nga zi nyangatseka la vana va loyi mi ri yini kokwana why mi chika hayi ni chicheni mi chichela yini ni chicheni a mi yika malamulelo nyaka malamulelo ni chicheni ni pfumeleleke mina a ni kokwani mara mi ku na van'wani halaya ni fanele ni famba na vona se mara n'we ku na van'wana ni fanele ni famba na vona mani mi ta va kuma va ta mi kuma mahlweni na famba mina ni chicheni driver ni mi chichela yini kokwani